Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću postaviti nekoliko pitanja Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, a pre toga ću da kažem, da izrazim svoje žaljenje da od 2001. godine pa sve do 2012. godine nijedna vlast u Srbiji nije vodila politiku aktivne podrške i brige za Srbe u Hrvatskoj, ni za izbegle i proterane Srbe. Hrvatska je usvojila 2002. godine Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, koji garantuje slobodnu upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma u svim onim opštinama gde je učešće Srba preko 33%. Nažalost, ni Vlada gospodina Koštunice, ni Vlada gospodina Cvetkovića nije u razgovorima sa Vladom Hrvatske pokretala to pitanje. Nažalost, ni Vlada gospodina Koštunice, ni Vlada gospodina Cvetkovića nije tražila stalni dijalog da se brojni problemi, preko 300.000 proteranih Srba koji žive u Srbiji, veliki broj u Republici Srpskoj, veliki broj u trećim zemljama, da se ta pitanja stave na dnevni red i da budu tema dijaloga između zvaničnog Zagreba i Beograda. Nažalost, predsedniku Nikoliću i Vladi premijera Dačića ostalo je da počne rešavati taj problem nakon 11 godina što je on bio zamrznut. Od 2001. godine vodila se politika lažnog pomirenja preko leđa Srba u Hrvatskoj, preko leđa izbeglih i prognanih Srba i naravno da nije moguće da nakon 11 godina ti problemi budu odmah rešeni. Mi smo snažno pozdravili dolazak hrvatskog predsednika Josipovića, razgovore sa predsednikom Nikolićem, pozdravili smo obraćanje hrvatskog predsednika Josipovića našem parlamentu, jer smatramo da je to čin zrelosti i tolerancije srpske strane. Naravno da ćemo očekivati u narednom periodu i da srpski predsednik Nikolić se obrati u Hrvatskom saboru. Mislim da treba na taj način pristupati ovim stvarima. Ja ću reći konkretno nekoliko problema gde očekujem da naše Ministarstvo spoljnih poslova traži objašnjenje od hrvatskog Ministarstva spoljnih poslova. Prvo se tiče izbeglih i prognanih Srba koji primaju penzije iz Hrvatske. Hrvatska je odredila rok 31. oktobar do kada svi korisnici hrvatskih penzija moraju da dostave takozvani osobni identifikacioni broj ili OIB. Mi mislimo da je to bio kratak rok. Dobar deo naših penzionera nije uspeo da dostavi potrebna dokumenta, a to je popunjen zahtev i overena kopija lične karte ili pasoša. Mi smatramo da treba naše Ministarstvo spoljnih poslova da zatraži od hrvatske strane da se produži taj rok za dodeljivanje OIB-a, a da u međuvremenu se koristi takozvana potvrda o životu. Mi imamo čak i slučaj gospođe Danice Dimitrijević, koja je poslala zahtev za OIB 27. aprila ove godine iz pošte u Mirjevu. Tek su joj sredinom oktobra, 5,5 meseci kasnije, odgovorili da je njen zahtev za OIB zaplenjen. Znači, strahujemo da ima dosta zloupotreba, da Poreska uprava Hrvatske ne radi to onom dinamikom kako bi trebala da radi i zato molimo naše ministarstvo da traži u razgovorima sa Zagrebom da se taj rok za dodeljivanje OIB-a produži. Drugi problem jeste pitanje prebivališta naših ljudi u Hrvatskoj. Hrvatska je 29. decembra prošle godine usvojila Zakon o prebivalištu, gde je odredila da samo 3 kategorije građana mogu da imaju hrvatsku ličnu kartu. To su oni koji su u postupku obnove, u postupku stambenog zbrinjavanja ili žive najmanje 3 meseca na području Hrvatske. Mi tražimo da naše Ministarstvo spoljnih poslova u razgovorima sa Zagrebom zatraži da se svi izbegli i prognani Srbi tretiraju hrvatskim programom povratka iz 1998. godine i da se pokaže sa hrvatske strane tolerancija u narednih godina dok izbegli i prognani Srbi konačno ne reše svoja pitanja i ne odluče gde će da žive. Istovremeno moram da kažem da imamo informacije i da znamo da značajan broj građana Srbije hrvatske nacionalnosti ima takođe 2 lične karte, i srpsku i hrvatsku. I Srbija tu ne pravi problem i mi se slažemo s tim da Srbija ne treba da pravi problem, ali očekujemo reciprocitet, očekujemo takođe da to isto učini i hrvatska strana. Mi smo nedavno organizovali posebnu sednicu Odbora za dijasporu i Srbe u regionu vezano za položaj Srba u Federaciji BiH.
hoću da kažem da je položaj Srba u Federaciji BiH jako težak, da su Srbi u Federaciji BiH građani drugog reda. Posebno teška situacija je u srpskim opštinama u zapadnoj Krajini, Glamoč, Grahovo, Bosanski Petrovac, Bosanski Petrovac i Drvar. Jedan od zahtjeva učesnika te posebne sednice, načelnika tih opština, srpskih poslanika u Skupštini BiH i parlamentu Federacije BiH jeste da se otvori srpski konzulat u Drvaru. Ta bi mera značajno ohrabrila Srbe koji žive u tim krajevima i apelujem na naše Ministarstvo spoljnih poslova da vidi mogućnost da se u jednom razumnom vremenskom roku otvori konzulat Srbije u Drvaru i na taj način olakša položaj Srba u tom dijelu Federacije BiH. Hvala.